Hello, nandam hamo. Naiktia ken supplement vitamin dinding kong kakak simite mitam pini ken ke messenger ken janang kuat bentuk magnesium da kandin lahi bentuk kanan rak kati to nem achatuk misi ruang chu magnesium hi pun atam to cha khante atu kan rak iruan hala 70% of the population chimdu mi chu menong zakat chunga somsri he kani thailo tin hen magnesium that he kan rak pau tisem atu kan keng fa mi kan ru khwa fa mi zan mi ku thot lo he ti kan kut azami he de pol tan ha ke magnesium that kan bau rong songa khen asa khomi atel khomi se chimdu mi jo magnesium that bau ruang longa ti khe chaselo atel khomi si ti mo adang ruang tampi rong songa khan asa khom le magnesium kan chok te ka se bentuk te kan zaulai ti sia chun gym akal mi heti bentuk taksa recovery heti bentuk taksa famhang mi ne sia khan chun magnesium malate te mi kha narak zaule narak chok lai adang pakhat ke ma zong ni kur bak mi chu de si ti sia chun magnesium glycinate sila chu magnesium biglycinate ti mi se kampung kha dai tin umter tika khem kampung kha relax tin me zan I lai ya khan din a tha mit ku thot nak hil thot nak dai tin I nak ase magnesium biglycinate ti mi tika stress amhang mi heti ben to mo anxiety heti ben to amhang mi cha zong a khen magnesium biglycinate ti kha chun adang magnesium pakhat se de si ti se chun magnesium L-threonate ti se adang magnesium vial te lak zo a khen kan khuak a blood brain barrier ti mi kha across khomi akal khomi asitika khem magnesium chu zyada that ti sia chun focus heti ben tok mu thil pakhat khat kham focus kan du tika madi chun memory cha zonga khen khlok lai rian tun nak cha khate kan dilama ma ben tok cha zonga khen athami se atoi fen na khen ko ben chimi adang magnesium pakhat che de si ti sia chun magnesium citrate this ma chu rogan asaji lomi indigestion kan dilama ma bentuk cha khan athai chun chan chana khan affair mi cha zonga khan am vundin chi so ton mi ase chun keni ko warlo big mi magnesium vil til ka ko hot big mi je this magnesium oxide acha chana khan chen kandor na khan te rian ko chun na khan kanulu pur khan rak rai asi magnesium athan tile kan ding le kan chua kan click pang an tilam arwang chu an click ko halam magnesium oxide pen din chu magnesium oxide chu kampu chunga khan absorption khete dop kha har tuk cha khen kampu khan atang kan chunglong kha kan click kho ma ke kan du mi benefit kha kan pi lo ma ronga chon magnesium oxide atel ni ke chu rakhsial ko rak chu du la chon magnesium sulfide tcm adang min in chun epsom salt to zon an au ani chi te ben tok zong an khen ara medi chung cream zong an khen ara ubama tlangvel po apai mi tan ha mo medi chung gym uncle tan ha an kyang ha tuk tak afa si a khon magnesium sulfate kha ani thokla thangai cho le chuni tlak rian na tun in ba tok heti ben tok mo detoxification heti ben tok ithian tar na du asi a khan chun magnesium sulfate te me epsom salt te mi kha bath chunga khati ikhol na ka khem na tlen le ki ki thum kha na ri le chmo a box kha na ri le ma kha na hi pai le tilum te a khen ma khan ichialo na pum sa phak mi vel ti zong kha apom toklam adam di chik chak la ti khe asalong na ti khen apom toklam ma ti kha ka or ngai vi mi magnesium le ka hen magnesium an sining le an ren tun ning vel ti khe chim ti chang kau cha khan te zentila messenger akhen magnesium ti ze cha da si ma cha chun ma zevin tuk magnesium ti dik din le ti mi kha messenger akhen vun plum deu se le ti mi ke du ngai rakal ti la nakala cha kan late cham ko na la ka lom achen hem mi si akhan chun like le share ra ka bom thank you